Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rizal Ahmad, founder Ilham Trader Network. Okey, ramai orang lost sebab dia masuk position apabila trader besar ataupun big trader dah keluar pun. Dia orang dah masuk pun position tu. So ada terlambat masuk position. Kadang-kadang dia boleh anda boleh loss sebab kemungkinan pergerakan price boleh hit you punya stop loss. So dalam trading sebenarnya you kena follow the big trader. Big trader ni biasa dia akan berkumpul pada supply and demand. Biasa saya akan cerita dia akan berkumpul pada supply and demand. Tapi jika support resistance pun berada di area support dan demand, okey, itu adalah tempat big trader kumpul. So anda kena join diorang. Untuk anda consistent profit, anda kena join diorang. Maksudnya consistent profit, you boleh you punya loss, you risiko you rendah, okey, tapi you profit boleh tinggi sebab you follow the big trader. So saya ada cerita tentang support resistance dalam apa tu ebook saya. Saya akan sertakan sekali dengan video tutorial, tapi you ada option lah, sama ada you nak beli ebook saja ke ataupun nak beli ebook sekali dengan video tutorial, you boleh pilih lah. Okey. Dan saya pun ada jual juga supply and demand. Okey, tapi dia punya video tak siap lagi. Mana under construction, okey, video tu. Okey. So, itu saya cerita. Kalau kita masuk lambat, okey, maksudnya big trader dah keluar, big trader dah masuk position, kemungkinan kita akan hit kita punya stop loss. So kita untuk trading ni sebenarnya kita kena masuk sekali dengan big trader. Masa big trader buy, kita masuk buy. Big trader sell, kita masuk sell. Jangan lambat. Lambat tu dah pergerakan price tu boleh sentuhkan kita punya stop loss. Okey. Itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.